Wakhalon Manaba Apunba Wama Kangleipak observed its third Foundation Day today at Loktak Hall of Manipur Press Club. Rajya Sabha MP Ningthau Sanajau Balaisemba, President of Wama Moirangthem Naukhomba Maitei, Herikon President Y. Surjit Kumar, and All Manipur Recognized Private School Welfare Association President Laishram Joy Kuman, among others, attended the event. Speaking on the event, MP Ningthau Sanajau Balaisemba expressed concern over the declining population of the Meitei community and emphasized the urgent need for population growth. He further highlighted the significance of understanding the history while reflecting on the present and strategies for a sustainable future. Sanajau Balaisemba also maintained the necessity to foster unity in Manipur as a foundation for building a developed society. Sanjay Balal so koi masel amaga misaka sing thong laba amana tawada amane singthadaba amana tawga amane singthaba sigo maya mama koi tenari base koi apun bagi oba vision leiti aduna vision leitaba community adu vision leitaba du mioi adu kaidawai da magi kunsi du da adu magi group tu gi chali ba khokchat du da adu kaidawai da magi koi kai hai mari pa ko mi gidi Lola makse ekoi vision nama thamaga sahi kya sangma plan tauga ekoi sathar ko thamaga made singdi kalowi isa gidi vision nam lai adu apun bagi ba ai khoi ba ekoi sahi manga di to phan hayeng makse ekoi mitei nyam kai to sige hai se ekoi vision lai adu na vision se lai ta bana amana tawda amaga paw phawna de amana tawda amana khangda o wakhal ta hokda de mado ye ta ba adu conflict adu contradiction mayam ama koi lai se vision ama koi ude ekoi masing handare ba se koi kramai da masing hinga ne mi masing si amaru ni ekoi handara ga de ekoi madu para unga leti yari ma kai ekoi masing se yang khan nama ko hono batai adu masing yang ka si amu khaina ra kani mising yang khala ka madu ekoi gi chama to ga su yam po ga de sem bangam de sa bangam de hai gi po su ko plat ta ne adu mang ta ta ni di mising se ekoi yang khala ta su ga ya ro aduna sungya ya ru thaba ma koi to ta la adu madu da thengna ga to ba awa ma to kang mai to madu ko na sort out to sige madu solution ka ba ko thi sige hai bu to sai pulna ta du da ko tholo ka